आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइब पाव हुम्बुद्राहुमदोई सुब लेबाक असिगी गणतंत्र दिवस पालन मणिपुर दसु राज्यपाल ला गणेशन जाति की मचु अहुमगी फिराल पाइहंदुना हौदोकनी भारत निंगतम लांजंगदा सरुक याखिबा फ्रीडम फाइटर यावना अथौब लुचिंगबसिंगी मफमदा राज्यपाल ला गणेशन इकाई खुमनबा उतली अमसुंग लेबाक असिना ngasi हुम्बुद्राहुमदोई सुब गणतंत्र दिवस पालन तौरी मपुंग ओइबा थौरम लेबाकी कोनुंग दिल्लीदा लेबा राजपथदा पांगथोकनी लेबाक सिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 की अनोब केस हेंगलकलिबा सी यंगलगा अखोय पुमनमकना सेक्शनसी वैक्सीन कापा यारबा मियोयसिंगना थुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोयसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियो लाइचत असिदगी ngakthoknaba फेस मास्क उपियो फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मिट सेंगना ताथोकपियो खुदसा सेंगना हमदोकपियो कोविड-19 का मरी लेनबा इपाउसिंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011239788046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241168 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव हुम्बुद्राहुमदोई सुब लेबाक सिगी गणतंत्र दिवस पालन मणिपुर दसु मपुंग फाना पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे मपुंग ओइबा थौरम राज्य सरकार न सेंदुना इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा अयुक पुंग 9 मखाइदा राज्यपाल ला गणेशन जाति की मसु अहुमगी फिराल पाइहंदुना हौदोकनी खनगतलबा पुलिस की मियोयसिंगदा राज्यपाल न मेडल सिंग यंथोकनी तुंगदा फजरबा मार्च पास्ट कंटिंजेंट अमगी सलामी सु राज्यपाल न ओकनी अहानबा मणिपुर राइफल्स की परेड ग्राउंड मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना मार्च पास्ट सरुक याखिबा कंटिंजेंट सिंगदा थागत वाही फोंदोकनी आकाशवाणी इम्फाल नसु हुम्बुद्राहुमदोई सुब लेबाक असिगी गणतंत्र दिवस पालन हौजिक ngaki mamangda आकाशवाणी इम्फाल की कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे थौरम अदुदा स्टेशन असिगी ऑफिसर सिंग अमदी स्टाफ सिंग न सरुक याखी राज्यपाल ला गणेशन हाइरी लेबाक सिन निंगतमलकपा सही हुम्बुद्रा मंगा सुरकपा थौरम आजादी का अमृत महोत्सव पांगथोकलिंगे मनुंगदा ngasi पांगथोकलिबा लेबाक असिगी हुम्बुद्रा हुमदोई सुब गणतंत्र दिवस पालन गा मरी लेनना मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजेल पीरी हौजिक ngaki mamangda आकाशवाणी की थोंगदा मणिपुर की मियामदा वांगांगबदा राज्यपाल ना हाई भारत निंगतम लांजंगदा सरुक याखिबा फ्रीडम फाइटर यावना अथौब लुचिंगबसिंगी मफमदा कोकनोन इकाई खुमनबा उतली Manipur is a land of freedom fighters who had fought along with Sri Netaji Subhash Chandra Bose in a revolution. Fight for freedom in Manipur as history traced back to 1820s Anglo-Burmese War, where Raja Gambhir Singh was successful in defeating the Burmese. Manipur also has the proud history of Colonel Shaukat Malik of the Indian National Army, hoisting the tricolour for the first time on Indian soil on 14th April 1944. सही असिगी ओइना पद्मश्री मना फंगदब सिंगी मिंग लाउथोकपदा मणिपुरदगी मियोय अहुम यावरे मखोइसिंग अदुदी आर्ट की लमदा सिंगजमई मथक थोकसोम लेकाइदगी लौरेंबम बिनो कक्सिंग मोइरांगथेम लेकाइदगी खोंगुप साबी मोइरांगथेम मुक्तामनी अमदी कोंगबन नांदैबम लेकाइदगी लाइफदेबी साबा कोनसम इबोमचानी हुम्बुद्रा हुमदोई सुबा लेबा असिगी गणतंत्र दिवस पालनगा मरी लेनना पुलिस मेडल लाउथोकपदा मणिपुरदगी तरुक यावरे हाइरी इम्फाल ईस्ट जिला की मनुंग लेरिबा कोविड की वैक्सीन कापा यारबा मियोयसिंगदा सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकनबगी पांदमदा स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव अमा सथरगनी इम्फाल ईस्ट जिला की डिप्यूटी कमिश्नर खुमनथेम दाइना देवीना आकाशवाणी इम्फाल दा हाई थौरांग असिगी दमक नर्स अमदी आशा सिंह यावबा वैक्सीनेशन टीम 30 सेमले वैक्सीन कापगी थबक हयेंगदगी हौरगनी बासिखोंग पीएचसी की मखादा लेबा खुलसिंगदा हयेंग वैक्सीनेशन टीम सिंगना युम युम द संगदुना वैक्सीन कापगी थबक सथगनी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की एडीजीपी श्री काइलुन गा उनदुना राज्य पुलिस ना मिखल गा मरी लेनना लौखलिबा थौरांग की मतंगदा आकाशवाणी इम्फाल की न्यूज एडिटर थोकसोम जोगेंद्रजीत का वरी वताई सानबगी अखनबा थौरम अमा ngasi अयुक पुंग 9 मखाइदा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दा संदोकनी थौरम असि यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज इम्फाल दा लाइव स्ट्रीमिंग तौगनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाक असिना ngasi हुम्बुद्रा हुमदोई सुबा गणतंत्र दिवस पालन तौरी मपुंग ओइबा थौरम लेबाक की कोनुंग दिल्ली दा लेबा राजपथ पांगथोकनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाति की मसु अहुमगी फिराल पाहनगनी
tungda jati gi isai amadi gan salute piduna thauram asi haudokani ayuk pung 10 makaidagi fajaraba march past contingent amagi salami rashtrapatina okani thauramadu uparashtrapati M Venkaiah Naidu Pradhan Mantri Narendra Modi yauna mantri sing amadi lusingba kayana saruk yagani pause singdang asi phongnariba maruiba pausingi damak haujik Ngangom Kiran leire Kiran Thagat Chiri Nganthoi Ngarang National Voters Day ki thorum pangthokhiba BJP ki ticket lauthoklaba yai habaki matam sing predict tongnaba amasung COVID laichit kumari lenaba pausina ngasi phongba pause singmar oyo pau oina phongnari Sanalebakta Parliamentary Board ki mifam loiduna CM halakre intending candidate sing tharak hunare mirap singi ming hayeng lauthokaduri haba pauna ahan headline tori Taranithu Shuba National Voters Day ki thorum pangthokre aikoi ki vote na laingak semani section na season na batangai phade haba Chief Secretary ki wafamna ani shuba headline tori Naharol ki thodangda BJP ki Parliamentary Board na Assembly Mikal da mirap ogida single list finalized tawkre January 23 ta ahan ba tangka ki oina mirap lauthok lo biyai haiba pauna ahan ba headline tori State chida Omicron ki positive case ni punito shure mioi chamri umpumatoi positive oire marina leki dre haiba pau amusu pau sia sig ahan ba lamai da phone Manipur Melda Republic Day ki thoram ngasi pangthokani amusung Voters Day pangthokre haiba pau sing headline pau oina phone Iraibakta Mikhal Matamda voters singna afaba mihut khalabatada afaba laingak ama lingadoribani haiba CEO gi wafamna ahan headline tawri Ichel Express ta Omicron gi anoba case ahum thengnakre haukiwa pung kunmari da mioi chamri humpumatoi positive warki mari laiki drehba pauna ahan headline tawri National Tourism Day celebration pangthokre state asida tourism chakut anana bhana bada local entrepreneurs singna thodang lobi haiba PK Jagi wafamna pausia sigi anchor kalam da phone Imphal Free Press ta Raja Sigi oina English ngani taramatoi gi census ta yauba transgender angang listing ama chahum ni phuhum da gi manung da voter list ta chanini pan khaktamak yauri haiba pauna headline tawri Intending candidate yauna sarak na mioi chahum yang khairong Congress da gi resign tawkre haiba pau musu pau chi sigi ahan balamai da phone Pongna phamda BJP ticket ki khana ba loiduna hanarakle yetna daba AC kharagidi January 23 ta lautholo bi yari haiba pauna ahan headline tawri National Voters Day pangthokre afabalengak ama purakna bohana si haiba Chief Secretary ki wafam amusu pausia sigi ahan lamai da phone People's Chronicle da BJP gi yetna bulaitaba Vidhan Sabha Kendra sing mirap January 23 phabu gi manungda lauthok lob yai haiba pauna ahan headline tawri Sangai Express English ta BJP ki MLA oiriba sing soidana ticket fangani haiba gi wafam laiti haiba Bishojit ki wafam amusung January 23 phabu gi manungda BJP gi mirap sing ming lauthok lob yai haiba pauna ahan headline tawri Huyalan pauda Manipur ki BJP ki candidate sing lauthok pada nominee changkigani haiba Ajay Jamwal gi wafamna ahan headline tori Sangai Express Manipuri da Omicron case amaga thengnare pungkun mari da mi samri humpumatoi positive oraga sahum nipan phagat ki mari sikhi haiba pauna ahan headline tori Orphanage amasung home salary basing thamoi sengbiu haiba social welfare gi director NG Utam ga wafamasu pausia sigi ahan lamai da phone Masona Tharda BJP gi mirap singi ming finalized tawdri amasung Assam Rifles amadi Chorchanpur Police na ngarang nungmi ani galonena mi mari phakibagi pau sina maru pau aina phone Nisin 12 to da na ki assessment da Chorchanpur Government College na grade point 2.61 amasung grade B plus fangbagi harawa phongdo kiba amasung BJP gi mirap singi ming finalized tawdri haba pau na maru pau aina phone Manipur Express ta Manipur da Omicron gen oba case hom thengnaduna apunba case ni phunitoi sure haiba pauna maru oiba pau oina phone Hills Hornbill Express ta February ani da NPF ki ticket lautholagani amasung ngasi CEC gi mifam pangtolo mutungda BJP gi mirap singi ming lautholo bi haiba pauna maru oiba pau oina phone People's Chronicle da Myanmar masa ani yauna mioi chamri humpumatoi nauna COVID positive oire staff ama positive oibedagi Mekola PIC tingjen kre nursing college ta case kuntaruk thengnare haba pau amsu pau sia sigi ahan balamai da phone Nganthoi Thagatsari Kiran aroibada maroiba pau amok humbudra humdoi suba lebak sigi Ganatantra Divas Palan Manipur da su Rajapal la Ganesana zatigi maso humgi phiral paihanduna hudokani Bharat ningtam lanjang da saruk yakiba freedom fighter yauna athauba lusingbusingi mafamda Rajapal la Ganesan ikai khumnaba utli amasung leibak asina ngasi humbudra humdoi suba Ganatantra Divas Palan tauri mapung oiba thauram leibak ki konung Delhi da leiba Rajpath ta pangthokani Paulo Izare